ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Umunazareti. Muri kumwe n'uvuga butumwa Fidel Musiri wo mwishingiro rya Deeper Christianity Pentecostal Churches in Australia mu kiganiro Twiyunge n'Imana. Reka dusenga Imana. Urakoze data twese uri mu ijuru, Mana ya Abrahamu na Isaka nako utwemere gusubira mwami egome ku ishingiro ry'ishingiro rya. Ndagusabye ngo ubane natwe udata bujogira ngo uwumva ijambo wese mwami hagira igihindutse mu bugingo bwiwe kugira ngo azaragwe ubwami bw'Imana. Tubisize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuko reka dusome ijambo ry'Imana mu cete cya gatatu cyanditswe na Yohana umurongo wa 11 gushika 12. Haranditse ngo mukundwa, ntukigane ikibi ariko wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Demetiriyo ashingirwa intahe na bose, kandi n'ukuri ubwako kurayimushingira. Natwe nyene turayimushingira, nawe urazi ko ibyo rushingira intahe ari byo kuri. Amen. Uyu ni Yohana yariko abwira Diyotirefe, yari umuntu wo mw'ishengero, ariko ngo ntiyakunda ishengero, ntiyafasha abandi, yavuga abandi nabi, cyane cyane akoze ibimana. Bitandukanye na Gayo na Demetiriyo bavugwa neza na bose. Haleluya. Urazi kubona uri umuntu uvumwa, urazi kubona utegwa amashurwe na bose. Yesu ashimwe cyane gose. Nicyo gituma rero yaciye agenda Yohana agabyo shengero aza kuvuga aya majambo. Aravuga ati mukundwa, ntukigane kibi ariko wigane icyiza. Ukora icyiza niwe w'Imana, ariko ngo ukora ikibi ntiyabonye Imana. Haleluya. Abakora ibyiza n'abana b'Imana, abakora ibintu ba Satani, kandi abo ntabwo bazigera baragwa ubwami bw'Imana. Akashingira intare yo Demetiriyo. Aravuga ati Demetiriyo yashingirwa intare n'abantu bose, ati ntaho ndamwumva bamuvuga nabi, nta n'uso aramutera amashugwe. Ati kandi n'ukuri ubwako kuramushingira intare. Haleluya. Umutwe w'ijambo nipfuze ko tuganira, reka gushingirwa intahe n'abantu, ariko kuri gushingira intahe. Imana ishimwe cyane. Maze kuma amajambo naciye numva ko mvuye hano hariho iyindi ntambwe ngiyemo. Kumbe ntidukwiye kuraba abantu kugira dutera amashugwe ibyo dukora, nimba dutunze imiduga, amaka, amazu n'ibindi, turi babitumwako, ari twebwe duhagarariye imanza cyangwa tuvuga kuri ubutumwa, abantu bakabona ko turabizigirwa. Ibyo ni byiza, ntabwo ari bibi. Ariko rero wewe, mbega ukuri kuragushingira intahe, ukuri kuri muri we kuragushingira intahe. Ntiwemera abantu ko gusiga amavuta, ariko banze wisuzume urabe neza ko ikiri muri wewe ko ukuri kugushingira intahe. Kuko ukuri kugushingira intahe niho uzoragwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Erega hajya muri Yohana 1 ku murongo wa 47 haravuga ukuntu Yesu yabonye Natanayeli aza kuri we, ngo aca mutunga urutoke. Waravuga ngo eho mu Isirayeli ngo byukuri. Haleluya. Umwisirayeli byukuri nguriya ndamushingira intahe. Mwene data, reka nawe no munsi ushingirwa intahe n'ukuri. Uko kuri ni Yesu Kristo, kuko ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta n'umwe azohirahira mu ijuru atari uko ukuri ku murongo we. Haleluya.
ntabwo rirarenga. Umuntu wese nahindukire yiyunge n'Imana. Ibyo ukora byose mwene data, ntiwemere ko abantu baguma baguhenda ushingiye ntahe bakuvugira aha hose aha nino, ariko ngo wemere ukuri kuri muri yo gushingira intahe. Icyo cyabuze kuri benshi kizotuma batabona ijuru. Nuko mwene data, urakoze wowe ubusira ijambo ry'Imana, ugende wicare giyumvire uvuga uti koko ukuri kuri muri jewe, mbe kuri kurashingira intahe. Hanyuma rero ucyo uhindukira, kubera yuko abakora ibyiza nibo bana b'Imana, abakora ibintu ba Satani. Iri jambo ry'Imana uryumvise mwene data, rigira icyo rihinduye mu bugingo bwawe kandi rikuyora umugisha. Nuko Imana iguhezagire. Amen. Malaika wema wako vinanda vizuri viko kama jumba